turabonukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho mwere hose yongira abane natwe muri studio za Art Burundi kuri mikro amene usingare visi ko bisanzwe imbere yacu dufise umutumire je nkunda kuza nawe bitwa aba jeune baba entrepreneur sinzi ko maze iminsi mumviriza impanuro mukuru mu w'igihugu cyacu cy'u Burundi aguma avuga ati dukura amaboko mu muzi dukore aba jeune baje ku kivi ubura aba jeune rero baragiye kubivubu n'aba entrepreneur gusa ntabanebwe tugifise reka tumwakire acege ko idondora bari kwanda kurikirana turabakiriye cyane murakoze cyane hama mbanze nshimire mwigume ko mwanyakiriye shimira abakunzi bako bakurikirana Art Burundi shimire umurundi wari wese ahari yaba ari mu bundi yaba ari hanze wari ahari hose ndamushimiye cyane ndamuramutsa hama ku mazina yanje abavyeyi bampaye ni Destin Bitangimana ariko bivanye umuga nkora nivyo nkoramwo banyitwa The Prophet The Prophet yego kubera ika ku kazina The Prophet urumva biragoye cyane burya benshi tuba turi muri iyi si biba bitandukanye ndi ntumwa sivyo ndi ntumwa bivanye n'ivyo nkora nkaje gutanga ubutumwa Yesu ashimwe kabisa niko bavuga mbe abo bida niba bifatse kutariko sindi ya ntumwa isigurira mu isengero ba Joshua oya nabandi ba prophet nabandi je niko naenda byumva bo jewe sanzwe nkora umwuga wo gusobanura filme yego baroki kimomo bon oya ni The Prophet siroki yego yewe no musire ngirasha no musire duheza gire kabisa none bijya bintu shaje nibaza ko bigoye bigenda gute mubikora gute bon cyambere ni impano nkuko byama ni impano hama gakurikira ubumenyi ireve ushobora kuba ufise impano gusa udafise ubumenyi kandi ushobora kuba ufise ubumenyi udafise impano ntibisegura ngo umusobanuzi rwo umuntu ngazicongeza kurusha abandi oya ahubwo ni ya mpano ituma ushobora kumva icyo umuntu avuze ugahita ukikapta mu mutwe umara kugikapta mu mutwe ukaca wimba insiguro yacu mu kirundi bigaca biza direct ariko bidatevye ego she kumenya ahubwo ikibazo canje uracishura tu hari abantu bakunda kuvuga ati bajya batibe basobanura ego baba ari muri sa canke baba biyuganiye mu cyumba ni bibiri hari ico dukora nkanje nk'akarorero mfise studio The Prophet Studio ni studio irimo je umusobanuzi irimo mu director wa filme irimo n'abaririmbyi babiri wageze kuba ikiganiro ni YBK Music ya nabana bafise impano uko nyene uwo muntu rero wa filme nawe ninde ni jewe The Prophet okay rero nuvuga mba mfise ahantu nkorera bisanzwe nko mu buzima busanzwe nimba ari saa 8 z'ijoro nimba ari saa 9 z'agatondo aho nshobora gukora umwanya wari wose but sometimes hari igihe badutumira muri live icyo twitwa live ni nka kiyagiye nshobora kuza mu kabare runaka ukaza mba ati The Prophet ari mu kabare runaka yaje gusobanura abantu bahari namwe muri ko murabiraba nkavuga ati screen hengi filme muri ko murabiraba tugera ko direct ego murakoze cyane ikindi kibazo rero uno munsi muradusobanura indirimbo muradusobanura filme ziba ziri mu kirimi tutumva yego ariko ko je maze imisi mbona filme abasobanuzi bare kubasobanura zikirundi bijya bintu bitangira hejuru urumva kera hari abantu bavuga ngo agasobanure n'akabantu batari civilize yego ariko je deja n'ubu slogan yanje ndakubwira yuko ubundi kuraba filme yanje bisaba kuba warasirimutse no gusirimuka Dani wako umurindi twa Dani wakunda ko bivuga kenshi mu ndirimbo bisaba kuba warasirimutse benshi bavuga ngo urumva kuraba agasobanure yewe ngo nuko ngo ubutumva zijya ndimi haba namba biraryoshe kubona je nawe tiko turarabana ikintu gusa nka bariko ndaguha commentaire zo niyumvamo sivyo turashobora kuba tiko turaraba film imwe gusa mugabo wewe ukayifata mu nzira zawe nanje nkayifata mu nzira zanje rero je hore yanje fise muri iyo film niyi niyo kuguhuza wewe n'abacteur bako barakina je mbashe kukwereka ubundi idée générale ya film yari iyi apana uvuga ngo ndagusigura idée générale kukwereka message bashatse gutanga yari iyi ne hamwe uzubona nk'umuntu akasobanura film ndundi
iri mu kirundi byensire ariko gusa muga hari utundi tumaniyeri udukojo hari mu kiganda babona udukojo sibyo okay urumva hari utundi tumaniyeri nyine umuntu atigezwa gushiramwo ukabona abantu ko baragwana aranimye birakumotivana ukavuga ati ukumva ati bwa buryo bwa film ndabwumva mwindani cyane gose yego ibintu bikorwa gute nko ku bantu bari kwatwumviriza cyane nko ku bantu baba bararondeye abasobanuze bakababura bo babwira ijyahe jya bon icyambere coco hari ikintu kimwe nkunda kuvuga abarundi dufise ingeso pe Mweko murabirabo ndabivugiye ngaha abarundi dufise ingeso yukumva yuko ibyo mu Burundi byose ari pirate si bose ariko hari bamwe kandi mbere na benshi bafise akageso kumva yuko ikintu cyose cyo mu Burundi ari pirate uhuru byumva ngo mama shinge ngo umuziki wana uretse nko mu muziki biko biraza filme ngo ntawo byaba bigoye urabizi n'ubu ni generation ziko zadugo baba bana nibo ko bagira izo chance zo kubasha kumvizwa mu Burundi ahandi wumva tumvirize Tanzania twumvirize mu Rwanda tumvirize he ivyo rero natwe duhura nazo kwanza ugasanga bava ngo nta musobanuzi w'umurundi noraba ariko n'urugamba turiko turagwana je n'abagenzanje biragoye cyane ariko abarundi bakwiye kwanza kumenya yuko ikiri hajya no ngahaji hari cyane gose ni da prophet tuvugana umwe rukumbi tuvuga ko ari kazana akandi kantu kumure ako kantu nikamenyerewe ku barundi babasobanuzi usanzwe umukinyi wa film bon je ubuzima bwanje bwose ni film niho byatanguye natanguye niyumvira kuzukina filme mu nyuma nandika ama filme ndi kwishuri ndavyibuka nkiri kwishuri nari mfise club y'abana nari mfise abana nankadira bayenga 70 bafise impano zigiye zitandukanye ariko gusa mugaha ko nibanda bwijanye na filme ndi umwanditsi nkaba n'umukinyi nkaba okay umuyobozi basi wa filme mu majambo cyinshwa kwankadira n'abakinyi bariko barakina rero umva filme n'ubuzima bwanje no kumva ati ndumusobanuzi cyose bifa bifise aho byatanguriye ego mwatubwiye ko hari abana babiri twakoranye ikiganiro mu misirenganye bisa nko murezi mu banyempano bakiri bato muri ko murafasha so kubafasha uko just nanje ntaho ndagera oya ariko gusa basi aho ngeze gatoya no kubasha gufashanya tubavuga ati nubwo ataburyo mfise ariko hari ibindi shobora hari izindi service nshobora kuba nk'akarorero n'abaririmbyi bamwe bakwiye no kubimenya banabimenye n'abandi bingana ziye zitandukanye wewe umuririmbyi jukama indirimbo yawe no guha karorero kabaririmbyi benshi ntariwe ndavugira ngaha bo mu Rwanda bagiye bamenyekana bivanye biciye mu gasobane benshi bazi cyane gose ego urumva nanje nkoreze iyo service kwanza nkabanza nkashindirimbo zawo ku mafilme ariko ndarikura wa muntu tawura arabo wa muziki arabubonye muri filme nkuko kwanyu namwe mwigora makavuga ati reka tugutume tukuzane ngaha ufise abakunda filme nariko dufise abakunda gutamira kuri YouTube cyane gose rero nuko niyo partner iri hagati yanje nabo ego rero ikiganiro twakoranye nabo bana nibaza baracumvirije barakibonye mbo barashobora kuba baravuze ibintu ugasanga hari ibindi batavuze yego gerageza nk'akantu ka promotion gatonya bakorera kugira ngo bari kubadukurikirana kugira babumva ubugira ka bo Bikira Music nabana igihe twahura nabo je naringiye nakubwiye naye nsanzwe mfise umudirector yitwa King Jene yakoze ijya ndirimbo yambwiye ati da prophet hari abana bansavye ko tuja kubakorera indirimbo ndavuga ati sawa tuzojana nta kibazo ndahageze deja bavugije indirimbo ndi nganicaye mbanza ndavuga ati iyo ndirimbo ni yabande ngo ni yaba ngo ye nyine birancanga aravuga ati iyi ndirimbo ni yaba tuje gushutinga uyu munsi yego urumva byarancanze ni ndirimbo nawe deje ukimara ko yumva ubona bicaye ngaho imbere bicaye ngaho iruhande rwawe ukwibaza ati nibajya abana canke ni nabandi ku ruhande biragoye gutahura nico gituma nabo badije ati ndiko ndaraba mwebwe intango yanyu ibitandukanye nabandi n'ivyamamare ukuntu vyatangwa yego intango yanyu ni nziza cyane batangunda kubabwira bakunda kuvuga ngo urumva ngo biragoye ngo hashasha nabwiye ati mutuze bonja mu cyundi bavuga ngo buke bukenego rugendo yego rero ahantu batanguriye ndahashima nabana bakoze indirimbo mu munsi umwe babakwije igihumbi cy'amavyuzi cyane gose ni ibintu byaba bigoye cyane mwe murabizi uronse igihumbi kera wacura bakantunwa ni ibintu byaba bigoye cyane rero ko na generation y'ubu mwana yitwaga ko indirimbo
akayishira hanze mu munsi umwe igihumbi cy'amaviews akabara kirose biragoye cyane n'ibintu umuntu atonita nabwe ati rero nimba ibibaye ku ndirimbo ya mbere ibaza indirimbo ya gatanu aho kuntu bizoba bimeze bizoba bikaze gose turaze kuba hari iki muri commentaire nanguma ndabibabwira muri commentaire turaza kuyipininga kandi kugira ngo mongere muyirabe mongere muyirabe munayijanye no muhira muyereka abana bagenzi babo yego rero tuba tuvuze ibintu byinshi ushaka kumenya kubasobanuzi donc tuba dufise mu Burundi jewe nziwewe nta nundi ndumva reka numva hari umutipe yitwa Abdishi nawe ndamuzi nuko tutarakorana ndamuzi ariko nawe nyene agomba kumera nko kuwa kubera nawe ni umusineast yego rero ushaka kumenya ufise iyahe target muri rusange nicaye ikintu uri kurashaka kugira ngo abarundi bajijuke mu byo bintu byo gusobanura cyambere no gusirimura abarundi cyo wakivuze ndashaka ko umurundi atumva ko kuraba filme isobanuye mu kirundi kwanza ngari ububono oya abanza amenye agaciro kugira ngo umusobanuzi yitora kuri filme birago si ikintu coroshe nakaze gakomeye ibaze filme imara baba yarize amashuri menshi biragoye none cyongereza n'ihindi biragoye bo ni rijya ntugirwa kari banga ry'umusobanuzi sivyo ariko icyo nshaka nuko agasobanuye mu base ururimi rw'ikirundi mu majambo make ururimi rw'ikirundi bifise akamaro kenshi nk'akarorero ndazi amajambo menshi abarundi bazi mu kinyarwanda bamenye mu kinyarwanda nk'akarorero nk'iyo umuntu bamutwaye urabona iyo ndiko ndasobanura nkavuga ati umuntu baramunyuruje biragutwara umwanya muremure wo kubyiyumvira ngo ningo umuntu bamunyuruje ngo kunyuzaniye iki ariko sasa novuga ati naka bamushimuse faster uhita wabyumvise bijya nuko batabizi bijya no kutwiyageza kutwigisha ururimi rwabo rutuzemwo ntajya mva ngo dukojo icyo ni kiganda kera barabizi n'abanyarwanda bataza mu gasobanuye cyatanguriye mu Buganda biraja Tanzania mu Rwanda biko birazana ngahe wacu nato rero mbere na mbere ururimi rw'ikirundi twerekane ko atarurimi rukenye n'ururimi rutunze iyo majambo yose by'imbere mu Kinyarwanda mu Kirundi abamo yego reka tubashimire cyane mutaha murakoze cyane jenzo kongera kubatumira nk'inyuma y'indwi zibiri nta kibazo kabisa mugaruke mutuganirire ko numva wowe ufite ibintu byinshi byo kuvuga ariko ntitobivugira rimwe birumvikana ko tubivugiye rimwe bica birambira yego reka tubashimire nibaze ko nitongera kubakina muzotwitaba nta kibazo dushimira abantu badukurikana kuri Are Burundi dushimira abantu bakunda gasobanuye ku Burundi yego ariko ikibazo wonogenda ndakibagije nubwo nariko ndasezera sisine bwagire ku musozo neza mu Rwanda hariho ama site web bakunda kuvuga ngo gasobanuye films.com none mu Burundi gute iyo site urayifise canke bon ijya site ni yaroki hariho n'izindi ba Bida Great bandi bafise ama site ariko mu Burundi hariho revo nyene nababwiye twacyagwana mbere na mbere tubanze tugwane tubibumvishe babimenye site web usanga inzu yangu uri server gusa usanga izindi but tufise uburyo dukora media file link n'uburyo je nshobora gukora filme nkaca ndayuploadinga kuri site runaka nkaca ndaguha link ndaguhaye link we biroroha cyane ucuja kuri ya site ukinjirako ukabidownloadinga bitandukanye no kukurungikira document kuri WhatsApp ugasanga yaremereye telefone naka link ishobora kugenda no muvita cyane aguhe link nakanya gato ikindi kandi sinogena ntakivuze kuri YouTube channel mbako cyane muri uwo mwanya ndiko nsigura ibintu bijanye n'amazina y'abantu kuri YouTube yego nkawe izina rya nkubwira ati ari nayobeye nkabubwira ati wewe ati imico myiza yakwanze inkomoko yawe niri imico myiza niyi imico mibi niyi mu rukundo bumeze uko n'abandi bantu bitwa babwira izina giyo babwira izina ni YouTube channel ni The Prophet Studio nako ndayiduza miyo minsi nyene nkitangura kuyikorerako The Prophet Studio yego D na A D yo mu Kirundi hama Prophet ya indi Prophet basazamenye Prophet Studio yego murakoze cyane dushimira abantu badukurikana mu Burundi dushimira abantu ari mu makungu muri uko mu Burundi ko tuva ku rwego rumwe tuja ku rundi turonka abasobanuzi nanje nzoza mu nyingishi ntangure gusobanura ko ryo tutumanyeri ibintu babige bitandukanye nambe nzobishobora sinzi you welcome dushimira abantu bari hanze mu bihugu mpuzamakungu bihugu rutura ndababwira ati big up sana dukurikirane neza turakeneye commentaire zanyu kubasobanuzi mubabwire
ibintu baba bakwiye gukosora n'ibyo bakwiye kongeramwo kandi mumenye ko aba bantu dushisha ngaha barakeneye amafaranga yanyu byansikewe mubandikire mumbwira ati nta nimero y'ujya muntu ndayibahe muvugane kuri mikashi muhereze iyo hama nzokumve nawe yarahezagiwe biriko biragenda neza usanga ino ego nibaze ko dusubira mu kiganiro kizo gusa nyine murakoze munyihanganire sinogenda ntashimiye nubwo hariho benshi bavuze bafise ako kageso hariho abandi bamaze gusirimuka vya nyavyo noshimira nka Danny K numuririnze gusa basashigikira agasobanuye ndundi noshimira DJ Cedro mukamenya muri Level Studio kwanza nongeye nshimiye timu yanje nakubwiye nabantu tubana hafi dufashanya mu buryo bushoboka no mu Rwanda hariho nabandi ba DJ nka DJ USB no mushimira n'abandi benshi DJ Misadi Muyinga abo nabamwe mu basobaneze niho ndabubwiye ni bamwe mu ba DJ bamaze gutahukirwa uburyo agasobanuye ndo nigashobora kugera ku yindi ntambwe bamaze kubona ibanga gihishije inyuma y'ibibyini wacu so thank you so much mwakoze cyane namwe mwakoze yego Imana ikomeze kuba umugisha